Hai menaza ting choma I awang riame zai namai go Zeme news man sage hai menaza klum. Namain chewke zing kai set kum changna jang kai kana dam mai chogo Zeme news man sa Zeme kone ine hai mena hangya legai daradle. Zai mara sam pogai mak soge hai menaza video like share comment zai subscribe te gora hangya kyam gaidle. Assam के higher secondary HS class kre ko nago examination result ja nine chewke jing kai sna kum changna ja kai kana mamai chon cha skui hi ge result ja liadle je ka chule ja chi class kre ko na HS gu exam pass te mile ne ja Assam go chief minister Dr. Himanta Biswa Sharma ne pesui ibsam pe kai ja hai mena ja gtop sam pe kai dele je sale ja Assam higher secondary education council AHSEC class kre ko nago exam kai ge exam chub go percentage arts ke 83.48% exam pass te dile jai commerce stream gena 87.27% exam pass te dile jai science stream gena 92.19% exam pass te dile jaka chele jai chige Assam gu chief minister Dr. Himanta Biswa Sharma ne HS class kre ko na go exam pass temle ne ja gto basam jai pasui ibsam pegai ja HS class kreu kana go exam kai lu ja chu lakta dime exam ke dim ja pni lung sia gai mak ja kagna pachang kana ga aisona exam kai mi gai de jaina crown ngo ja success te kam gule ja ka chedile ja hnai kum changna jang kai kana HS class kreu kana art stream gena exam kai me plan lak ke ja changnge suruk ja hang hai ke ja sna me kai dile ja ka chule ja chige first division ne chume chang kai skui ja haim dai ja react se sna me chule ja ka chule jai second division gena chume changring yeu kana ja high school ja hadai me dai me chule ja ka chule jai third division gena chume chang hadai sna ja high te sa ja rex school chume chu dele ja ka chule jai commerce stream gena hnai kum changna jang kai kana ga HS class kreu kana go exam kai me chang krem yeu ja hang high ke ja rex school me kai dele ja ka chule jai chige first division gena chume chang yeu ja hang kreu te sen me chu dele ja ka chule jai second division gena chume changring yeu ke ja hang react set srong me chu dele ja ka chule jai third division gena changchum je hangriak sro ma chule je sali jai science stream gena hnai kum changna jang kai kana HS class kreu kana go exam kai me plan chang himre ku chum je hai ming je hang himre me dai me kai dele je ka chule jai chige first division gena chume chang kai je hang hai ke je reaksna ken me chu dele jai second division gena chume chang skui je hai te se je himre ku chume chu dele jai third division gena chume high school je hang kreu ke me chu dele je ka chule jai hnai kum changna jang kai kana HS class kreu kana go Assam ge exam kai ge art stream commerce stream jai science stream ge topar ngome diomorni high school ge ka tei biko dritiras bastap kalita ne science stream ge total mark hai mingneu ge pane mark score te gaibe haim dai jari skui ke jai pane science stream ge topar ngaudele je ka chule jai Vivekananda senior secondary school ka charga ka tei biko bji sagar agarwal ne total mark hai mingneu ge pane haim dai jari akte set kana mark score te gailu je Assam ge commerce stream ge pane hulang bat topar ngaudele je ka chule jai women college Timsukia ge Sadhana Devi of Kamrupa girls senior secondary school ge ka tei biko bji cheri go henne total mark hai mingneu ge mark haim dai jari akte sesna score te ja Assam ge art stream ge pane hulang ba topar ngaudele je ka chule ja Assam education minister Ranoj Pegune saje jikum changna jang kai ket ke HS class kre ko nago exam kai bige exam chu je first division ge na chu ma hange Scooty je pe gum je nai kum changna jang kai ka nagdu Assam ge HS class kre ko na exam pass te je first division ge na chu ma hange Scooty je pe dai gule je ka chule kagna education minister ne saje jikum changna jang kai ket gedu first division ge na exam chu mle na hange gari poina Scooty je pe mle je ka chule kagna pnuigu mark score te gaiba jai pnuigu cut off mark ne pilu je pnui hangga gari poina Scooty je pe dele je ka chule suppose jigna hnai kum changna jang kai kana gadu HS class kreu kana go Assam ge exam kai ge first division ge na chumle na hangadu Scooty je pe so magule je ka chule kagna pnuigu cut off mark ne pilu je pnui hangga Scooty je Assam government mane pe dai gule je ka chule jai pnui hangga reward te je gari poina Scooty pe rabja Assam go chief minister Dr. Himanta Biswa Sharma ne punigu cut off mark punigu exam chub ge first division ge na chumle negu cut off mark pilu ja Assam go chief minister Dr. Himanta Biswa Sharma ne gari poina Scooty pe rabja decide ja pi gule je ka chule ja Assam go education minister Ranoj Pegune saja
kum kreu changge nai kum changna jang kai kana ge Assam ge HS class kreu kana go exam kai ge chubu percentage je kum kreu changge na nai kum je I ka dai de le je ka chule zai iron namak je Assam go education minister ne sa je dai na luka HSLC class kreu go exam pass te mile ne commerce stream nai science stream ge na ka te lo je ka chule commerce stream nai science stream na ka te design na anui hanga job hata bam me ngau se gule je ka chule chuna tinge art stream na ka te ma BA MA pass te pelos du puni hanga tabam je ngau hre gule je ka chule suppose jigena anui Zeme Assam Manipur Nagaland ge HSLC class kre go exam pass te family ne science stream banai commerce stream ge na ka te lo ne igule anui hanga ka chipje agena haim na je chitaw gai ka dai dele za India ramge Agnipath scheme Indian Army ting komdai te rab guza registration la rab mai za ndi ke zi ke gna chuza ndi ke zi himre real kule ze ka chule za Indian Army Agnipath scheme gu vacancy post pep za chang hadai sro la muile za bu job role za Agnivar za migu qualification za class te sa za class creu kana za pass te rale za ka chule za meeting kum limit za ting kum creu sna gna ting kum kai ka chum reale za bam za location za India pe bam sang ne gela muile za Agnipath scheme Indian Army gu ge apply te rabta za registration te rabta za online gena gule ze ka chule suppose gena anui Zeme Assam Manipur za Nagaland ge bam Indian Army Agnipath scheme gu ge te name le na hanga ipo ben news za forward te rogai below za aiza Agnipath scheme Indian Army te gai gena anui hanga benefit ki gibe za anui Agnipath scheme Indian Army ge join te gai lu za ting kum ke railang ba ting kum ge mihi pote churab za chang kai ke keu ken sang ge pote gu zai railang ba ting kum ge chang kai ke mihi keu ke pote za keu kru kuna chang gai de za ne mihi total la ne lag na za chang ring eu kuna chang du dele zai ting kum kana te gai de za ne pe keu sang ne ge chang khreu ku chum za hai ken mihi pote gu le je ka chule za anui ting kum kana te gai za pe keu sang ne ge chang kai ku chum pote bi gene keu khreu kuna te chang gai de za ne ani go mihi ngob gu total za lag na za chang ryak sna za hai na za chang du dele za anui ting kum ku chum te gai de za ne mihi za chang khai mnyu za hai mnyu za ryak te sa chang du dele za ting kum keu khreu kuna chang gai de za ne mihi ngobe total za lag chum za chang sro za hai sku za ryak sro chang du dele za retire pe rab kum ting kum dai te gai de za ne anui hi za chang kai te sa chang du dele za ka chu dele za chi chang kai te sa po te za keu khreu kuna chang gai de za ne mihi total za lag chum za chang him re sro za chang du dele za ka chule za anui Agnipath scheme Indian Army ting kum dai te gai bgena anui hanga ki gibe ting kum dai te gai bge anui hi plan ne total te ka mai de za ne lak reu ke za chang rak sna za kana za hai ke za rak srok dele za Agnivar Indian Army ting kum dai te gai lu za retire pera de za ne Agnivar lamgne lak reu ke za chang rak sna ket samchai bigena pegule je ka chule za anui Agnipath scheme Indian Army ting kum dai te gai bigena anui hange rangkang plan ne ki gibe ngora za lang kai ka chumza chang hadai ka chumza hai ke za rak srok gi gudle ka chwe rangai dele suppose jigena anui Zeme Assam Manipur Nagaland ge bamle ne chi rahange anui hange aiza Agnipath scheme pebze golden chance ilang badle suppose jigena aige IAF Navy Force za Indian Army ka chamcham bes dula mule suppose jigena haim na apply te pi gara hange haim na za rang si gai dele za aiza Agnipath scheme Indian Army anui te lu za ting komdai chang lu za retire peti be chang de zaina India ram ge government job rame zai job ka cham be private guram du anui hange ngau se kula za ngau gule iz ka chule zai chunga Agnipath scheme Indian Air Force IAF mugwa registration za la zala muile suppose jigena anui Zeme chaugume Indian Air Force IAF te name le na registration za te pi ka ra hange nangni hai mana za chitau gai dele aigena na mindset ke jing kai set kum chang na jang kai kana damai chogo Zeme news man saloi ga dile nangni ne pi gai jang king gai be jigena haim na ja to dile jai pachang ge du ting cho gi gu news mara samjang king ban range haim na ja share like comment jai subscribe te goi kam gar hange kem gai dile